ubuphelele media. Eta inkosi enkulu nyazo lezulu. Ingumntwana osele inyama onezona onakho konke. Angazi Yube athi ushembe angikhulume ngemisebenzi yakho. Ngicela ukukhuleka ngengoma ka-69. Oh ilizwi
mhlawumbe obaba abasalayo ube basekhona ngabe yibo abahlabelela lengoma asazi kodwa nisibasalayo noma sizoyihlabelela lengoma sithokoza ngabo bantwana abayingcwele ubaba uthele iwayini elimnandi ekuseni imvamsa abaphuza utshwala noma nalo iwayini mhlawumbe baye bangathokozi uma indoda sigcina ngewayini elingasemnandi angisho uShembe utonile ngalokho kwenza ngicela kuShembe ukuthi nami angiphe ukuba ngikhulume lokho engikwaziyo okwavela esweni lakithi umlando wala empande angwazi kakhulu kodwa yiswa ukuthi ngelilanga yathi inyanga isulu ngifisa ukubona lesilano kuthiwa asabatha abantu basekhona lesisilwane esiphuma ebusuku asihambe mina athi asihambeni semfuleni ngiyafuna ukusibona bayazi uShembe ukuthi uzokhuluma naso isimuso kuzahamba izinto zinethemba enjalo ukuthi sibone uma uzoyibona kanjani ibuko emini ngoba ibuke mina ibuke ebusuku bantwana bayingcwele uthi wafika ema-okeleni olala umfulo la yaphuma uMadlankunze bathi uMadlankunze angaziyuli ukuthi usunkunze usudlane inkunze ngoba umuntu wonke maphethe isipuni yasiphakamisa kankunzi uthi ayaphuma le ngoma yesakubo babaleka abantu asala osesithulini ngoba wayazi ukuthi uzokhuluma ulimi lwasesithulini alikhuluma nelwane wakhuluma naye wadela wayibona wayisetha ayibuyele lapha ifela khona emfuleni ahambe mo abaseka abantu kade bathe bafuna ukubona uba ukuthi uzokwenza uManazaretha lilanga uShembe ubizwa kwezinye indawo ebesesithi yahamba mase ishawa asingakenzi ke lento sibaleke sishiyena asuse naye ithe ngizokhuluma ngoShembe wangakithi engamva bekhuluma ngayo baba mina ke ukubuShembe akafikanga emhlabeni ngaba kangikho ngoba uthi baba nomama beneshumi leminyaka bangamtholi umntwana kwakukhona-ke inkosikazi eyangimansele esidala lo mfundiso sowasishiya lapho ayangale uyikhaya wayibongana nje neminyakana emincane useyabuza kumama ukuthi hawu umthole kanjani umntwana womfana ngoba wena kade ungabathola abafana namantombazana wathi unkosikazi wathi hamba kuShembe uzokunika naye ebala umama waya kuShembe wathi uShembe linda ungaphuzi iwayini ungaphuzi utshwala ingade efunde umfundisi isho njalo hey Manazaretha ingane zethu manje into ekakayo kakhulu uShembe sicela size kuthi ngoba wena ungumnqobi wezinto zonke sungene ngisho zamantombazana ma uyahamba ufika intombazana ayizasi noma ngelilanga ezohamba yogana noma yokwenza njani
hambe yawo andivuke yawo yothola intombi ingane engayazi ukuthi yawa ngansonza uthi-ke uma ulinde ungaphuzi ukutshala noma yini emungu ungabasi futhi umlilo ngosuku lesabatha ngempela umama wenza njalo walinda babethi abaseka komama umntwana wethu subizwa ngenjingisha abalimi namanje abantu abadala emasimini bayayazi injingisha lo bethelona ongafutha noma uphekile hayi injingisha awunabatwana futhi bathi asazi ukuthi kabuyazi basinike intombi enjani lefana nenjingisha engasazi kodwa ushembe waqeda walalela umama wasila utshwala wahlala ekhaya ngosuku lesathu waya esontweni wangithola wasibanginika igama lokuthi ngingumlindo elinye igama lami ngalithola lapha ekhaya ngoba kulindiwe kufuneka kuthole base bathe mama umntumuni bekhuluma ngoba kuthiwa umuntu muni lo ongasaliyo sebangiqamba igama lokuthi ngingumuntu muni amagama ami onke aqala ngo-F manje Nkosi umlindo umuntu muni ngo-Emboda baze baba bathathu angazi-ke maNazaretha ukuba ushemba afika emhlabeni mina ngabe nguphi tena manje ngana nami wafika lokho kwafikela uwabo ukuthi abantwana hey insizwa zasenkanyezini zazi ukuthi hey mfoka myeni ufikele uhahaza le nqola enkulu ubhibhi igcwalise phela nansi lapho ngibe namahloni kodwa ngangithembe ushembe ukuthi nami ushembe wangiletha kubazali wami nami uzobaletha abantwana ngikenzenza nangu ubhibhi phambi kwakho awugcwale phela mfoka myeni ngibe namahloni ngoba nami angazi ngiyathanda ukugcwala ubhibhi kodwa akagcwali hayi inkosi ilanga yayisenkanyezi lapha phezulu phansi kwamakhoba afika athi baba sinethu kaniwe kodwa makoti wamakatoli wathi wami umbizi ngambiza wathi makoti hamba uthola amanzi makoti wabuyisa ubaba wathandazela ubaba wasethi mfana makoti kanalokhu yaphila ungaphili uphuza uwela amanzi awu maNazaretha phambi kwakhe pho hey maNazaretha wangipha ushembe ungithingane nini namanje angazi ukuthi khona nje incane eseneminyaka ewu-12 kodwa ngiyikhetha mina ngigugile ushembe uyanginika nginengane mangiyibala ziyi-29 senginabazukulu nabazukulu nalento okuthiwa isikhongolwane inqwaba iphuma kulento engalutho eyayibizwa ngenjingisha ake ngikhuluma ngoshembe esweni lakithi kwakukhona insizwa enye kwangekabukhosini enye kungekamdluli ezimbili kwangekakamdluli kwakunesifo lapha kanibele sofubunyana abantu bakhayiza bonke bakhala bo
asebaye enkosini ngoba babebonile uShembe emsebenzini wakhe. Bathi baba kunomuntu kaNkulunkulu lesi incebo kaNkulunkulu. Ngokuqeda lolu hlupho oluphakathi kwezwe lakho. Wasithi hayi ake nilande. Mayilanda lenkosi yafike yacela indawo ezweni lakwalibele. Mayitholile indawo Nazaretha emnikeza uShembe ezomnikeza uShembe uthi nayi indawo nginikayo. Ithi inkosi baba mkhulu hayi ngifune. Ngifuna ukuya phakathi. Angene ehlathini. Uthi ngethu ngaphakathi mase sifike elithuneni lomuntu owabikezela uNazaretha okuthiwa umfazi. Athi ngifuna umzi wami wakhe la. Phezu kwethu umkhombi phezu kwethu. Uthole ndoda engumfazi yayiphatha isihlangu segatsha lomuthi nesikhwili neshoba elisihlahla somuthi. Aye edengeni lapho kulusa khona wafana athi khona umuntu ozofika batabanga. Uyabudisa kanje. Egida lo muntu enza kanje. Kodwa lo muntu wagcina sefile sithi inkosi yesizwe. Cela nokufisa phakathi lapha ehlathini ukuze abantu bezwe bangagangi ngayo. Ukuba ke uhamba nenkosi yakwamdlulu uyaphakathi lapha okunethula khona likafazi. Hayi Nazaretha. uNkulunkulu shayini. Mayifika ukuthi nanku lapho ngifuna kube khona umuzwa. Useya enkosini. Ithi inkosi yakwamdluli ngicela ungiqedele naso isifo abantu bayahayiza ezweni labo. Wasithandazela ubaba saphela wasekhipha inkomo. Athi nayi inkomo enginikayo. Asithi-ke kulungile ngizobuya ngibuye. Yabezithi mayibuya inkomo sivukile enkosini. Asayikhiphi le ayemkhombeyo. Ithi ubaba omkhulu uthi cha bahamba bezithi. Akusiyona yami le nkomo ongangikhomba. Khona ongikhombela awayilanda ngoba soba isibanje inkosi abantu basesulini. Wayilanda wase inkosi akayithathe zombili nale amkhomba manje ngoba wenze iphutha ashithi inkomo zakhe. Nazaretha incane ufike kanjalo eselakithi umqalendlela wathi ngelolu usuku angumningi kakhulu angiphangi kakhulu encwadini kodwa bayafunda abantu nangiyalale. Ngathi ngelinye isuku enkosini yakwamdluli enkosini yakwagumede lapho kwagana khona u-anti uNazaretha osala lamakhosi akho. Wathi ehamba endleleni ezowela umfula kwakhona umfula okuthiwa isibhicayo hayi isibhicayo lapha esifanyayo. Mayizowela isifanyayo yakhuluma inkomo efakwe umkhala noma intambo lothi lapha emakhaleni. Ithi msile Nkosi ngikhulelwe ibosha. Ngihamba kabuhlungu manginyathelela intambo ngiyathunga. Useyathi baba Isimani nekulanga umfana kwangu wakababika lo mfana wakuthiwa umjide egoli igama lakhe. Asenale yankomokeni. Le nkomo sikhulumile kimi iyahlukumezeka ngale ntambo efaka emasinyeni kuyo. Efaka emakhaleni kuyo. Wesana wathi lo mfana mayithi baba kakhumule le ntambo wathi ngeke sisele baba le nkomo yolaka kakhulu. Yona nto esiyithobisa ngayo le ntambo wathi ngeke saphinde lihluphe. Ikhumule sekuhlomeni.
wayikhumula babesenga imele ingasahluphi inkomo. Anazaretha ishilo ngathi indoda ethungele utshwala obumnandi ekuqaleni masithungela obungemnandi kuyakuhluphe bayabakhala abaphuzi utshwala kodwa ngiyathemba ngeke kube njalo ngoba nami ngikhuluma engakuzwayo. Anazaretha ingcele ithi enye inkosikazi enguNgasele idana kwamkhabela mayeyotheza inkuni ngumakoti uvuka inyoka Anazaretha siyamemeza ushembe yabaleka inkosikazi yabheka le nenyoka yabheka le yahamba yayotheza kwelinye ihlathi yabuya yazobeka inkuni ekhaya kwafika isikhathi sokulala yalala. Mayilele ebusuku inkosikazi enguNgasele ithi inyoka hawo wazongibulala ngenzanga lutho bengibaleka lokho sokubize uNkulunkulu ngafa. Siyavuka eyakhuluma kumamezala ukuthi ngibhubhele iphupho bavuka baya khona lapho thitheza khona bayifika uNazaretha inyoka ifile ngegama alibizile likaShem. Sithu simanga Anazaretha engcwele sendele into eningi esinganawo amandla okuyibonga singanawo amandla okuzibonga ngoba singabantu basemhlabeni. Lithi enye indoda nangisemayini phansi emgodini lithi ngathi mangisemayini wadilika umgodi afika wahlala phezu kwey'nyawo zami amadolo ami akhathala ukuthi ngizoyinyakazisa kanjani. Uthi babengekho bangangisiza uthi babehluleka ukuthi bathembe kanjani elinto ngoba bathi mabelidubula limaze mina. Uthi kodwa kwaqhamuka uNkulunkulu babamkhulu uthi wafika likhomba ngomunwe lelitshe laseliyafa lasephukela bafika abasizi bakhe bamsize itshe sefile. Uthi uNazaretha yahlala le ndoda esibhedlela isikhathi eside base bathi sizokunquma ngoba usithi usumoshe imali eningi enkampani. Wafika ushebe suku izosikwa ngokusasa
Wasuka kuma ngomunye emlezi akhe lebulile. Uthi wayibona intambo yegazi igijima yonke indawo. Mayifika kusasa udokotela uthi ngizomnquma namhlanje ukuthi ngeke. Mina ngiyaphila ngeke unquma. Uthi awunyakaza umlenze. Nyakaza izindoda umlenze wanyakaza. Ayabisanunywa ngoba isizoshayela okhombe wafaka imthambo yakho ngempelele. Anezala ithi ngibikile ngifika lapho ukuthi nephuka amadolo amasafu. Cela bazosulema ngithethelele inkosi ubusezi la. Amen. Ubuphelele Media.